Mariola, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan mo no sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mari. Ngam no adawayam mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni Sinyaw nga arta? Wan, ngam saanan nga artek ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insarden nan ti bisyo na nga ara. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kaya ti artek ngagbalay na burdal. Kan jak kaya ti bisita burdal ta maringringa. Jak kaya ti naariwawa. Wan inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasilid pa kantiya pa ba nga minsaw? Wala man ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta ada utag biraw iti pagabangan dito ile. Wana, napaspas sa mabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito'y ilay. Ado, tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita nakunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasan ang babae. Nagsiksik. Anya na jaya deng. Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jaya deng. Dito nga mintiin to duda nga yan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko aday. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilig. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matag da bakante dito Yan lang arap. O may katakitam ti bakante asilig. Adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga ron, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaang. Nagano ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak may baos. Ala, agyaman ak nga ron da, tata. Un kayam aday. Madamag kumanlaang. Manutawan maun. 22, tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, may mayat lang ti single akanayaw. Awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita, boyfriend. Lukwan ta kalaang aday. Man-manong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidid Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain,
Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida aday. Tapno makapangan ka. At saka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saan tata? Nagluto akitiin na po eh. Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Dahil di kusina manan. Kung may kanitaw, tanay, diyak mapanawan tayo lutlutway. Nay, nagsapa ka mo tingaglutluto ka ba guys? Nanananan, nagadu matalutlut wa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsaya atan. Nagswerte mo dagita borders mo. Kay laklak amam gaya miday ti si Danda. Wala. Kasto iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Ay kamayata nga round. Ngam kita mata mangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikamiday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No dalahil day, apay din ajak mangiranaw. Awa na, ngam, agoray ka. Taga-ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo iti cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Ay, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na ken mata. No ubing ken napintas ti border manang. Amom aday, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka aday. Ay wag, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No kurso nanak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan na, libre akanayo na ti panagnaid mo di ti balay ka. Sigurado ka? Wen, wanya, kayat nak aday. Agkatmunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oh, ejaklaim pagaraw. Adamot gayang panagustom kanyak ema. Ano? Oh, kaslak na tumay tayab itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam nito abay tirinaw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapahangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito'y pa'y bataw, tirinaw ni Emma. Ikatagtaw na ito'y tugaw ni taon. Ha? Ay kut, sikod mayat nga datugaw dito'y apag istambayan mi aborders baw. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumatner ka. Di batong tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Kaila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya,
Apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, day napintas abalasang aborder na. Anong nasyak alakayan, kantay doa abambakit aborder na, di na pagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na di abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakarkalangay iti pag naadan, Emma. Umay ka ni Jisilid ka uray ta nalawa Jisilid ka. Ay, saan Analat sa unang iti tataon nga Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuanda inso. Sigurado a panunutan da arupat kwarta Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadat ka. Tinapatag agin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kun inso. Ilimod ta pailaan ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan nakasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak namin kaya't apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbihan. Manang ulang, ada nobya ka. Ha? Nobya? Asino, tinobyam? Ni Emma. Jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakaganagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko ikabsat na napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangampay. Saan libre ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Hanggang na di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis mana. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga main tinaapal at tao. Nakma! Umayak man! Tao po! Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't ang babae. Sino ka tatay ta? Anya day jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundo mo tayo. Kwa gayam. Kumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makamu ka lang ta, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayan. I-renovate ko nga ba, hindi kwarto nga ayan, mau tinaw. Palawa ay. Ha? Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rin iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Nabayag unayan ta makabulan? Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta itong umay alawas, basta pula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wengar
Sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na dita ka Aruba. Nagninamag. Apartment namin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano ta dahi tuyin ngay. Ala, ag naid ka payla ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, adi. Ay, wait. Madamag kumanlaay. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga awan iti married a border. Pasi ka single lang iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang ikaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Ala ka na. Panawan kan dito tapno may simpamon na iti gamit mawag. Tata. Ay wag. Anya tayo tinagan mo. Carol tata. San lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige. Panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kung na ngay parinubit na di balay na, sa pinapanaw nak. Yung saan mo't gaya? Ang damot gayang pinagnaud na sa bali a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen dayja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayjay. Tilay bagbagam matinong. Ada pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay tawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kanak ita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week later, wine? Ay, agyaman nak Inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tunatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Why? Indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray intapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala. Kababain mo tata. Di kag babayin. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta tata. Mamadeng, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, Carol,
No, kaya na. Di mon problemahan ti paghabang mau. Ha? Anyat kaya Diyos sa uwan, tata? Agayatak ngaminkin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O niya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaga. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau talakayak ket nga ruday. Kwa? Oo na. Sige, sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang nagkapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan, nagsarsarita kami laeng manag. Nay, kita mga kabagis, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayang mo. Ha? Ayusan mo ta? Iti anya agapang. Nagijila kalaslas bangan na tinobya at manag. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biyam. Eh, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya. Lalaki narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo anya tanda kanyak. Pag-iin nagawan dak mo nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay nga kasta. Nubya ang amin na border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko marti pakadaksak. Kaya dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang. Umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray la dua tinubyam. Pagabangam nga minida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Adayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tao nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dag pampanono. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga. Pastrakan da kami ta agririn nisot tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alaklakayan. Adas ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan tak man nakapkabilay. Agruam kayo na. Apay-api nagkidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyag lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ay ayatam kada kami. Asino ti Pilyam inso. Chuck wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti muna nobyak. Isuti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kuno ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si katipilyag. Di mo nga pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay.
Napusin san singipan ka. Apa pinasubsuban nakbot sa ema. Talaga luguban ka no, sana Shakti Pilyam minso. Shakti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya, kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami? Ha? Sa anak a pumanaw ditoy, kat di naksingiron iti abang, taidarum ka iti rey. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ipagak aginuntawayan nak. Anya? Diya ka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti dayda gundaway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan dayda pasamak na amiris ko ti bidug ko. Ti panagdarasudos ko. Ngam kiti nagadalak dayda pagdan kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Manang! Biyana! Manipod man kani kapsat duro sa napod na nagan, tintay patangatang drama ita. Gastoy tikunana. Dear Manang Biyana, adanak ko profesional. Kaya't gabuta di adal ti anak ko no mabalin siya kaya't nga asi-asi ti agbalin at trabaho na. Kan oray ti agbalin anobyo na. Ti kayat ko kat pada na matla ko profesional ti pakirelasyonan wano pakiin na yatan na. Rogyak na rod ti agsalaysan. Itata, nakagraduar ka na nako. Kanya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot Mano atawon mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, kasta ti kayat mawanak ka. Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingrador na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan daya kasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat na agman manik yor tararamidan na. Wan nga ro datang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam na kita kukaon. Isunto man na ngayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti agsangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungan dito'y insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Ayun, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka mo ta. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, gagawa na. Anyat kaya't mga merienda ya, mabisinak mo tankat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayad yu iti silaw kang danom. Ay na, naimpagmanta na kaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kunada pa'y pagpalingkay. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan kagbirok iti trabaho anak ko. Ang damot tong trabaho? Kas makita yung mat. Inal daw, aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nananang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina.
Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat maat no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaambo ka, anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaan, Tabasit matla ti sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Dakkel nga agpaiso. Ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal ano dakkel ti sweldaw. Apag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, anong santayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabaran ngumato ti sweldo. Nay, ada ka man dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki akmanong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit di tiginat-gatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpyot ti agmar kahit. Nay, imbang man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno trabaho na. Ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayan iti bill ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonya ti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na. Ang masadutak pa yung ngagpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay wala, dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila manong. Alangarod Apag isulang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanan tatang. Nag-resign na kun. Marigata na ngamin. Sapay naguyong jebus ko. Lukas na awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin atatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati a kwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidag manan ti panagbabayad iti bills. Ay, kunak man na no makalung out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga ron iti kulehiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sang Nasaysaya at paikit din ti agad adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot nakarkaro ama presyo na. Sonya, amo man no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Wala, ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di la nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpot matkit din ni Jerome nagagat pa'y. Wala nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo iso ti kayat na. Ay way, kano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mao. Saan pa'y nga itatatang?
At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo na ito'y sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyaman akbaraw. Madlaw nga stateside na ito'y Huwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayo. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Huwan mo't mahal. Namayag ko ngay nuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawid kamot laangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonia kasinsin mo, anak ka. Wen nanang, nabayangan nga amok dayta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Wen ngam nagasatak matlatak ni Jerome tanasimpod nanang. Wala, ngam adamang mga kwachismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni uncle mo, may papan itinubyom. Tagibas itin na ka no taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Jessica balasan kaw. Anya nga ti plano mitipyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Kita amot basay it balasang kaw. Mano atawanan manipod na kalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak magtanasaya ta pagtrabaho. Dahil tapos na agkokkoter aramida mon balasang kaw. Nik agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat dayta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo inobyo na. ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito no di kat panangisakay. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamkan ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserot tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gaya, imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabalya pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dararamidan na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay niso niya nga'y, kumusta mo't ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ruda. Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaububingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo't ti amat ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Ang isursuro mo't kaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na kidi masaduta.
Kanya nga tanong mga lakamot iti education units mo. Bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay tidwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kin awan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manen ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain ah. Bayan nyo taang sapulak tumanin iti pagtrabaho nga. Alang araw anak ko. Kat sa pala ko maata agbayag kamutan iti sumaruno pagtrabahwam. Panunutan nga dapat nag iti adim nga agad adal. No ka na yung lakas na ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay kat nasayaan anak ko. Ah? Saan kayo nga agungot, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day tagbalin nga apukaw. Oh, inyawag mo ka din kanisulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawid ka day. Kaano ngay nga ikasarla ka? Di nakpay rineplyan. Ngam nakita na mo tay message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko maa. Di namat sungsungbatan ti awag ko, tatang. Man-mano lang ag-message manipod nagsubli iti barko. Ay, ganda mga nubisi ah. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, wala tay. Adanto na po ka. Putot tisiman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarag idan. Diyak kaya tarong marti ubeng di na pa'y nagkalay sa. Kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Sapay la kumaa, takas talaang nga agpaiso. Nay, anya ti kayat mo asaway. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man natira sasawang mat si Kalite? Di ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin amanugang mao? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, Lite! Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kas na di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga no natin mapasamak kan ka kan itisikog mau. Sapay madlawan tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In black nakpa yan. Anya? Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati si Kuko. Kasano nga ron itan? Kunakman no nasingpot na dya Chulaw. Nasingpat hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo insan. Kabulanam samot ka. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Palikot ko nagpas ngayak. Awan puspusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makurso na daan akatrabaho. Pag-resign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba.
Kan, apay, awan ka di talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag lang idi na minsan. In-unblock nakmat lang. Kuna na apatulodan nak iti busbuset nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti kuna na nga ipawit na. Anya, kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ni, ala, agsangit ka matan insan. Nailaw anak insan. Ang damat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay, sus. Mala, makipaglading itak insan. Ala, masapol nga agbalin ka na tibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na ka, anakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Sana, uncle. Bakasyon nga min ita dagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukuti aramida. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay, narimwar. Napan man nagpakulutan Diyak mo masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga may agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ko ta pakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax ni Tibalayaw. Maring-ringak iti anak ni Sonya. Saan ngagpakaturog, isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arunan na ipakat ti inadal na. Nagpasikukit jay. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masuronak. Karup-rupa pa'y mo't na di asiman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na jay. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo atigasa di kasinsin ko, uncle. Sure kanakan. Inamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagag. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo. Kat makaturturog pa'y lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang may saang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo igiday tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adala, nga mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't na may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot nga may. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay kumanag iti matak agad. Sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki kapno adalang may saan. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramida? wanan insan, padasa. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag pa isuro ka.
Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka mabida masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman nakain san. Lukas ta, agkasarang da ka, kan tinobyo na, kabagays. Wen manong, intun umay abulanen. Ay, imbag pa, jay anak mo, ta ikasardan. Ngam jay anak ka, ay, linuko dalaan. Ala ka't makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, ta mga nulok, kundan tumanan. Imbag pa ka jay anak mo, ta oray man naroon lang jay pakiasawa na, bimak nang. Gapoy tinaglawa amulan na anak na tangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin ang nagagat jay agbalin ang manugang ko, manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabay sa may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay na imbagbaga. Ala ka't anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris, iti nagbiddotan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasaw iti patapos ako nada tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan met maanusan na at trabaho. Alakastan tigayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasimanti ko na ni Kabsat Nora. Dear Manang Biyana, adaw gali ka mang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre. Tadyak kayat ti aggastos. No kas nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar itag dudu mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay Nola, itay kapay asuman na uditan. Kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan. Wan idi kalman pay lang. Ayan. Isuma lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Kat, diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga, tila malaglagip mo. Malakit din. Urnuso mo dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbero nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa dunya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwana. Tanay, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na na i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ti kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. Nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Naitis driver. Si kamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay.
Akit planuan nyo ano tayo arumwar. Tapno, baka pasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo to saran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tinday taala mabado manak ka. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado te tupis ngayon nala. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko kanda nga ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan. Wano balunin nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itukot mau. Asa dutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Makada pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ang kadini Nora, Lisa. Madlaw agin inyo diti na panantayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intukot na. Tado magkayam tinalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama. Sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanahan, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot ng tibayat ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, at danadlaw ko kanapana. Manipod na kadaanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tabot lang picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kunti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpinta sa mat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko data nagngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph day ti cellphone nga aramatom nga agsel selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayate po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayan. Angam di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo nga sigod nga kobuak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga, Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanya, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Abay anak kaw, kaslamod nalpay ta abaga man nagaway. Imbes ang naragsak ka kumaanag po iti bets. Kaslamod karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumit nga min tatang,
Jay gayam ko. Iso tinang idaulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglukaw. Unak ano nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjila tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas diyaman ang tiaramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit na itaglag nakaw. Ngala, inka ginanan anak ka. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na pananme nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon lumakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kada ag jacket. Beach nga ron tinapananme. Natural ang ag swimsuit ak. Dagijay kakadwam, kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang ta amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo to. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas ka ano, adamat lang ta panangisakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayam kakat nga rod, Nora. Madimot tirik na nukas di pagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak, agyaman nak. Nang nasaan, makaamu ka. No siya, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubarahan tayo inton bigat. Kasta aya, ka? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasan, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kanong ay pasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kit din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talaga nga adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan.
Hanmukit din nga kaya. Mabantakit din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Uwan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, Nana. Ay, Ma'am, Nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, isama kumikom launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. ay, haan, Ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabantakit di agpasyar, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may nga aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang siya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rog nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak mutan. Wan ang dumala ang mataji ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mo't ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay caretaker ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kay, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan da ag-shopping. Kakaiso na nga nalakat magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inala. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mi tinangin nga na. Tapno adamat ganansyan. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbayadan. Ay, sige nga Ruda. Agpilata nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalangkyaw. Dandanin agbayad. Anak at susubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talangkyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katun day to tirisibo. Impalasin ko tirisibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Ang kakadi nga madanagan.
Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya kamatan? Agagsa pa agsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kut, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayem. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayem. Ah, ni, apay ngay akas namot yung tibagbagam. Unaklakit din no ilibre mat nagijay kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwarta. Anya, no kasta, awan kwarta, ngam kundi shopping ka. Katuwa na, tataan mo kat ilibre na. Anya, Ni, naituro ko mat gayam. Ni, ayan nga tani Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawanak nga agmayman sa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun nga'y. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito, ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito, Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y. Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasaritang, ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ay ati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid datang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik nayo. Gapula siguro, hindi pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot ka ng maulawa. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpailaan. Ay na, alang aron sikati makamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, at day tadagiti lalaba ma'am. Oh, Ni, nag-ado nga'y data nga laba. ganos ka ma'am. Takas tamat tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transyen. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kunanibos. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat no ura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam. Pinanawan na kay nagdagusan may tinapanan me. Siya te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam. Inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laang ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. At dakarbangan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha?
Amukon ti ugali man ako. Bayadam ko na, ngamsaan. Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo. Madi ngamin ti kasta nga ugali man ako. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakatwa. Nakababain ti kastangar aram item, anak ko. Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming da Lisa, kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti da, ada pa'y videos da, nagraragsak da. Anda pa'y nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamatanan nga handak nga am mo. Kat pasol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita datar aramidem? Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunod kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, entan ag lunch. Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwarta ka pang librekan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karo-karo kanyam. Naamires ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gaya nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasya nga adalakad tayo. Ay, agyaman na. Nakarik na kamatlaan ng Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka, tanaka-amiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laan, tinapinta sa linangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kamsat Marlon. Dear Manang Biyanang, nagaplayak para abroad kat idiururay konti flight ko impapas ko tinag-happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay daramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon ko nak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon Barak? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Muraya kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun, ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess.
Kasla kaano laang idiinrog yung tinag-apply. Kasta itan nanang, tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ah. Kahit sigurado nga rutaan anak ka. Una nanang, agurayak lang iti awag na kanya. Ay na, itapay lang. Aggagatulan, tinakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnama tanarigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan nanang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa'y kawaduwadan na. Oray inggan fourth floor. Yan, nanang. Sa amon to planwon dayta. Intun addan kwarta anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwan ang kalhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't igitersina ni bagat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ay, paano kamintun ka ni Lucas nga anak yung adolyar ti sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas ija anak ka. Warang ka sure na dyan kat masigurado anak dakil to abalay ti ipatakder ko ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka umay kanto ija balay inton malam taagpasyatak man. Apay agpadispedida kan aya. Warang ka Rogya akong tagpadispedida. Huston to no ag-flight ako. Apay, nauma ka, ngagtaltalakon ka na ka. Warang ka, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga ka, saldaan pala eh. Alang araw. Itun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilaako mo. Sa nabali, tayentun makaigyamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako na. Masakit ti ulo ko na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pa'y langan nyo mo't. Maibus ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayom mo. May sama day jay nga angkel mo ahulyo. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ungat nanang. Ipapapas ko lang matyaginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya ang kanhulyo di talon ko nanang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na nako. No kasta, awanan at idagaso kayam. Yawanan na. Prak-praktise ko ti sana sumalog di bangkag. Saan mo't ngagbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay ka di agdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo to iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yun. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyat ay bagbagayo aya. Awan pa kayo naigan day tapyak iti panagabroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam Jackie ka anakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie.
Apay, naan ano ayan ni Soledad? Nimato man ang blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan kuana. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tod. Ngam awan mo tod. Naipalingki kung tay inted ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasayaat. Urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos na ichay. Nakapasyar ka mo, tinsan. Ay, insan, bumuludak ko mapay langit ti kwartam. Aramatan ni nanang ija ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan puspusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana baling insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mo. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo't kinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuluran. Ay, saan nanang? Ora da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung kikasta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagidya kapagyan tayo. Taamu na ngamin nga agabrod ako niti mabiit. Sigod mo, saan nga mas asidag dagidya at tao? Sa dala makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulan da. Adda nga ron ijay ospital ni Antim Asulidad. Di kala na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin di ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko may ruwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaon day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Katadapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwarta nga uraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laan. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay at pag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta mo nanti solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay, kanasaya na. Anya nga nakadiskitar damot lang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpauit mo't lang nila kay na. Kitaan niyo man. Damat gayam kwartada. Ng utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaw ninyo. Tapos saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunon mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito. Itapay laeng sursuruan yun tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasid to adolyar ti may gaman nyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang kamanan itipyag adipay napusaan. At dahi tayo kay manan. Dahi taman piyag-piyag ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpaswildo tayo iti alak ababaunan.
Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila naka-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang ditoy. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adapay mo tay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti karuba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y nakaab-abraw. Anya ko mati nakababain nga eh. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaruba tayo. Naiso, ti pagbalinan tayo at babaunan. Isun to matla adya agis istambay idistor teraramidin na. Saanan ko nakmod, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusan ha. Tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ah, ay ikwa, agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. Master kandun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awalan tirong mga pagsaritaan tayo. Ah, ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kunti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutlaag flight. Idin total ni Jerome akaanakag kat nag-flight tayo. Imun unakan sapay anagap-fly nga misaw. Ah, ururaya kailangan tayo awag ti agency kanya tata. Kung maging kayo ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag na. Sapay adda kanya kung tayo talon mau. Awanan at isukayag. No kaya't mau, sikapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaabrod kan. At no saan ka matambay. Sana nang kan? Nairuaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Nakita niyong pimudawag nga runan ta saan ako na mainitan. Sapay nangalakagayam iti babaunan niyaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo naglakwa iti no ang angkan. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalbing ko amasiko. Ay na. Siyak ti masayangan kanag iti ilaklakong baraw. Sana bali ang kail na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrupot kayo, tayo agpasyar. Inlako kung tayo bakak, so nga agpasyar tayo. Anya, apay ngay lakong manan jay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingkay agrupotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken na tayo driver tilugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di Luzon. Ipapas tayo pasyar. Tamang ano, mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masangaw nga ipasyar. Anya, Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, kami agpasyar na na. Apay isandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na, tawan mangpakan ka na iti dingwan iti balay. Apay isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya. Sana, taagorder kami tulatan na. Ay agasan. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngam jay repyo umpay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga ba kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ko manang typos ni Marlon.
Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumot ti pos na. Nasursur ng samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti day di akan nakamulyo. Masapul nga ipus na amin a papapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant a papanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar a papapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro na di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabruday. Unahangam ka babain. Amangan no ibagadang agpalpalas to. Talaga napalpalangwad jay anak mo manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awang pa'y karne. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamangingina na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asa bunti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw, igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw, aggagatula. Ha? Kan mamerienda mamay. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mag. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mag. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan, Nana Marcia, nanang. Napili iti sidaon. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti papaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka di ita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y ngarod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada iti makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nanang, awanan. Awanan te. Awanan na itinamnamak adulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Suban na gayam. Awanan ti awag na amaure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakot kitinuang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay lang dakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin. Magururayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay, talaga kasta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma dinguan ko. Dayta nga minti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo nga mindungag iti pamagpaga. Nanang. Amo kadida kon kasapulan ngem sakbaya pumanawa kalaag payatay swildok akin si Mel. Anya? 15,000? Ket kastambat ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pa nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang. Marlon, ayan ti sweldo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia. Amoy yung matakas ti tinapasama kanya.
Di lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabaling. Noon niya titulagan ta, tong palan ta, ulitak inanusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan, iso analanlanit ta bukaw. Agpekasakpay dito yan, tamadmaditay sabon iti rupa. Basid lang to'y kwartak dito yun, ana. Manuday taya, Sangar niyo lang. malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tayo automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan, ana. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alan, ana. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlaw. Kumboy yung dag-ana na. 15,000 ti kumboy ka. Na ay sanay. Ikarigatak la baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, marlaw. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibagan ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din san Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasama maka-abroad akan awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. No kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga ti busbusak insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron din san. Inkarit ngamin kanina na nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmay. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day toy. Saan kanto na mapike? Kagyaman akin san. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensya kan na awan na ipautang ko kan kaiday. Well, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamwam dagiti requirements arumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga rod asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, kan tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguan, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababaina. Alakastan, tigayam mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear Manang Biyanang, aklo na kakonsintidorak nga inataure amo kamadita raramidan ta anak ko, kanunungak latta, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga ima dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agna-agnanan. Apayan, Agsina kami ka ni Clara. Tsak kayat ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat lauray. Nagado a reklamo na. para manamang nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalik ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme dar armam dita?
Apay may takas dito ibagbaga piti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbaga am ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwa no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti papasulang. Among ti family background day ja Clara, broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan mo ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybayamon lakay. May maya mala, no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo kuyo kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awir kan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kakan kwa na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. It no mabalin. Ibatik pala kada kayo ti apo kuyo. Ala. Aga brudak tapno maitid ko ti kasapulan ti apo kuyo. Amoy mo ti ugali ni David nga anak yun nanang. Tairaman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yun nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasa. di lang amin anak ko ti pakasya. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrodak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laan. Saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't, Clara. Nagadungarot ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Nukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kada lolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Kasipod pa idi. Talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan. Mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartag ka man na nag-awad siya ka naman. Niya kayo mo dun tata. Kasangsangpit ko pa lang. May mungot at dagos ni pasungan yung kanya. Ano mo tikas tangaw ka yung laklakayan kayo ngam di kayo palag balbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka day, kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara ratang. Agabrod kahit, agsadot-sadot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot ada bay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ka kwarta bakay. Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman namin ni David. Barang yung sikat idenggan na. Tano siya, di nakdengdengan. Pilosopon na. Ibaga, tapno agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sana ga po ta da iji abron ni Clara kat isumot amin ang taggastos.
ni David nga anak ta ti lalaki, bakit? Iso ko mati numero uno amang suporta iti anak na. Ay nano, asino tagsusweldo ison ti magsuporta? Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman, David, anak ka. Pag nakam kaan, tasaan kan nga ubay. Apay man na nakastati tuno ti boses yo, tata. Madaman ang basol ko, adyak amo. Talaga ka ding awan bibiyang mau, iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba, ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pa'y. Bisik ka nga, agbisbisaw. Ay na, agdakam ka kumamot din Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw, di mo'y panamnama amin kan kwa na. Takil mo ti paw-pawit na, tatang. Apay pala nga agpanugak nga. Na! Kanwan gayam. At dan nobya kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kat apay adi mo labdan ang mangilipin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kanan niya tamaw. Amangan mo da trabaho di baro anubya na. Kanayon mo latan na konsintyen tikas na nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apuko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika dyan. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamang ko man laang. Pudno ka din nga daing nyawid ni David a babae di tabalayo. Awan po na, anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko. Sanaya? Kaya't ko laapon ka no ang paiso tinaidanon kanyak, Nanang. Wan, pudnaw. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minang tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak kan ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo matkati makiasawa iti sa balin no kaya mo. Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta ko mamangarod at ibagayo iti anak yo. Di namot ko maliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi itapu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo, dito'y. Anusan niyo pala ang timang aramid karagita na. Tamuyo mo nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas di pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan mo makadura ba? Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sikat tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Among nga da trabaho, pagtrabahon na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigar-garta ta pumanaw tan dito'y. Ha! Suwapang magayam day dya babae. Imbes nga may na jay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Tila babae. Jay babae tagtrabaho ngam isaw adala ang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya na mo. Okay.
Pag naidanda nga rodan, Kagawid da siguro na di balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunog ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amo yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyag. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkab-kabagyan. Demot ka na yun ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken ka balasang ko. Agyamanak manin nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akong nga agsubli iti abroad, nana? Upat atawan ko matin ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat sigurong day apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin Clara. Kalpasan ti adu arigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay kastalat kalakanaya. Ah? Ngam, nana, Pangasim Clara, pumanaw ka pailaan. Jak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda ja Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Ibati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na napaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, jak itagdapo ko ta. Nagyalay nga nangal. saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay, katsika mo tina ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay sus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti baganakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka ni ti panagsasaw ni Bakawit Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo tatang? Kanayo nagtunga ipasyar nito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka amaalambot laang ti apo ko may. Agyaman na tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga roday tan ngay? Nalipatam sabot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta Bakawit. Ay uray pay, di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babae. No ang darum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mo't kit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakembetan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagpain mo't da di alita.
Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray ano mangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanya. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawat ak iti sustento ken kuana. Ta sigurado man ang anak sa sakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsentidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaulam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tila ko. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayin pagmeriendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no meriendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsa nakparaken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba panijibalay na? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga ruti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat na titrato ni Clara kanata na oray kas jay timpakpakita mi diken ko na.